녀와배 타고 마배 목상 토바선 조이비 गैर नेवा भाषी त आत्तकन जीव देशे तस्कने मोटिनी तर थौसिमे तड तड न्योए थौ मा भए मकुसा समु नेवाल गुली बाणक नेवा भाषा साहित्य सिर्जना यही मुख उइसमे छु कठ ल्युडी मलाई कठ अनि बहम केदारनाथ न्यौपाने जुङ नेपाल भाषा साहित्य सिर्जना युडु विशेष जना निबन्ध वेकया छफुयान छफुजग बाख पापिम का छफुयान छफुजग बाख वइले धर्मले ले पौष पिदमु ख वो बाखै त जी नेपाल भाषा या संस्कृत या बाख ल्याए दुठाको उडु ठो बाख ढुङ्गा वेकल नेवा भाषा मुक छिम्प्यफु निबन्ध चोया दिउ ख वो छिम्प्यफु निबन्ध माट्टु माला जी वो निबन्ध मध्ये छफु झिफुको स्वतन्त्र ख दाउ निबन्ध त सफु या नाचुना ठुमुनिउ जयानौ ख वो झिफुको स्वतन्त्र ख दाउ निबन्ध झि सकिन आटकन पनि माउ ख वेकल वो इले जुजुलिसे मग्यासे प्रजालिसे न मग्यासे तस्कै व्यङ्ग्यन चोयादि हुने बन्द ख झिफुको स्वतन्त्र ख ठोसफु पिथुनिउ वटा चोसा पासाय त चुलाउ अरे ठुकिया गोसा जी गयो ल्याउने छटवा छ खण्डु सुडन्य चोसा पासा मंका कठ नेपाल भाषा या चोमी पेन्यु बुनी हन्यु जायनौ ख ठोए छे अरे ए बुनी हन्यु जा ले बुनी हन्यु जा न्याकाउ वना बले छनु छौला जी हनि बम केदारनाथ न्यौपाने या बुनी न थन हनौ ख ओ सिलसिला ओबले हनि बम जनकवि दुर्गालाल दैन चाहिँ उख अनि केदारनाथ न्यौपाने जुया बारे जी नवाना बले वे कय बारे सिकटयु खसटवा जी हन करौ ख वो छुडा बले नाथ दुर्गालाल दैन कनामडी केदारनाथ न्यौपाने त्यसो बाजा दैने बर्मु बाजा जुया न खालई म बाजा जतो वे कया खे ओइले छाउनी छनु छि दुर्गालाल दै स्वयंवी चाइला वे लोफु ल्या जाइ tung पनि अले छि बाजायो छे ड्वाला ल का छ खे जाने इंगि छौक्रे तेदी बले जिकेला तेवा का कोमुरु तेवाली बाका छौखमहरु का छौक्रे खे वे कय त ब्याइ दिउ ठिंका वो तेवा फिल्म मला छि केदारनाथ जु स्वर्गीय जदिल ओले थमन तेवा फिल्म मानी तैउ छौ मोटी छि अनि बम दुर्गा दाइ के ढु जसनो गैना फुल्यो वे कल मरे रुकुल अनि वो सन्दर्भ पे जिस माना वो तेवा फुल्यो मोका आउ चोंडु वे कय सफु पिथन त जी उखे ठुके लान्जौ चोसु सथा मुना जनाउडु वो सफु छि पिकै बेदी माला वो खेयो तेवा फुल्यो आ ठोसफु चोसा पासा पिथनौ खसानो उकिया टाटा दुर्गालाल प्रतिष्ठान ख उखेयो तेवा फुलाटियो अले छिम्प्यफु चोसु पिदौ रुसिल छफु माल त सापे थाकुल जी टिपोटियन तेउली उपत्यका नानो अन्थन मन्त साल नलुके मफुट एजिया झन्टै सोडो न्यो ठोसफु मुनौ खसा निरो न्योको ठोसफु फुगन छि पाँच अरे नखट्या सोन्टी ढुङ्गा सट्यु उल्टकला जुगु ठौ कोने
निमला सक्छ यहाँ अरे जिनी वो सफु पिथने ढुङ्गानो एरी ठो सफु भाषा निभा प्रेम बहादुर कसाया ससिदम बुनिया लसतायो छोले पिकयो ख ठो फुस्यु टिएर गटे जुल्की ठो सफु छापे जुए निडोले दक्षिण हे ठो विमोचन याहरू खजु ख सुसु कारण न ख पितने मफट ठो हाग्न दसिली पासान ठो किनासन साप ले टाइप से जों ख अनि वो केदारनाथ न्यौपानी जुले म ठो चोसा पासा गु प्रकाशन संस्था ठो सफु ठो पितना छ न उकिया 2013 साले निर्वाचित सदस्य सचिव भएको 2013 साले चोसा पासा संस्थाया निर्वाचित सदस्य सचिव भएको अनि वेको भुली पक्का ढाबले ठो अभिलेखीय रूपे जिन्ते त्यो वेको चोसा पासाया मुजिया अनि बैठके सायदी मलाई बोले पौचया जानकारी बेदियो जनु भएको न उकी मध्ये छपौ पौ टाइपियाना टाइप लग टाइप तरियो खंजुल तर सही वेगा थमन टु केदारनाथ गायन हो ओ जी सुरक्षित कथ जंगा तय दनि ओ छ अभिलेख थे जिरु गोडु मेउता प छुडा चोसा पासा वेगा थयामो थ मा भए नेपाल भाषा मकयानो ठो भाषा यो प्रेम अझ बोलो ठक्क लेतासका वयाजको मुखो कि देशे तक्को भाषा त समान अधिकार बिमा नेपालले दु फुक्क भाषा फुक्क मातृभाषा मस्ते त शिक्षा बिमा रहेमा गएको अयामेसु सफु पिका खन थु पिते वजना जुल कि चोसा पासा ज नाप नाप छि सकले अति कम लेटेमा लेटाइ चोना सुन